Poštovani, s početkom ove godine mi iz Mosquito Hegemonija odlučili smo preispitati vrijednosti prošlogodišnjih filmova. Baš kad nas niko nije želio pohvaliti za sav taj naš trud, odlučili smo sami sebe nagraditi. Stoga vam s ponosom predstavljamo Mosquito Hegemony Awards 2008. I prije nego pokažemo dobitnike istinski važnih nagrada, pokazat ćemo nagrade za ljude koji su se nečime istaknuli na drugim. Nagrada za najboljeg scenarista ide Josipu Špoljaru. Nagrada za najgoreg scenarista ide također Josipu. Kao i nagrada za najustrajnijeg scenarista i ja sam jedini scenarista koji se uzme u Crime Team 3 serijal nagrada. A prema tome koliko je nagrada dobio možete zaključiti ko je napisao ovaj scenarij. Nagrada za najboljeg kaskadera godine ide Mislavu Buniću. A vidi, jesam ga. Dok nagrada za najgoreg kaskadera ide Josipu Špoljaru. Veliki filmovi zahtijevaju velike žrtve. Zbog toga dodjeljujemo Timu Pavišiću i Ivanu Klariću nagradu za filmsku realnost. Jer su uništili stol. I napokon, nagrada za botinu godine ide Ivanu Vujevcu, jer u svakom filmu u kojemu je glumio imao gotovo nevažne botovske uloge. Gdje je masažeg šefa? Nikad vam neću reći. Sad su na redu nagrade za određenu karakteristiku nekog filma koju dobivaju svi ljudi koji su radili na tom filmu. Nagradu za najuvjerljiviji video dijele Emo Report i El Cigante. Nagradu za najbolji intro osvaja Svjetski. Nagradu za najbolji punchline dobiva legenda ovog mjesta. To ti je za Boškeca! Boškec? Nagrade za prvi animirani video i prvi video koji koristi engleski jezik dobiva serijal Staten Island. Nagradu za video napravljeno u najkraćem vremenu dobiva ovaj video, trebalo nam je samo 2 dana! U kategoriji najveće sranje i promašaj godine nagradu dobiva ono govno od Kantera. Ne znam ni kako se zove. I nagradu za najkraći video dobiva VV1 reportaža. I napokon nagrade za one male ljude koji su postigli velike stvari. Svako može zapamtiti riječi i ponavljati ih, ali samo pravi umjetnici znaju glumiti. I zato, nagradu za najbolje odglumljeno pijano stanje dobiva Fabijan Novak u filmu Sjeckanje. Je opće ti? Ovaj ne, probaj. Daj dišta, imamo operaciju. Malo brže, slobodno, nema. Nagradu za glumca koji ima najmanju ulogu u nekom filmu dobiva Jurica Špoljar za ulogu Janiza u El Cigante. Veljame mu dobro rečko! Nagradu za transvestita godine dijele Ivan Vujec i Mislav Bunić, iako se dobro vidi da Vujcu fale sise i da ima dlakave noge. Groteskno. Nagradu za najbolje glumljeno mučenje dobiva Ivan Vujec u novom nastavku Crime Team 3. Bazaj u onom smjeru! I zadnju nagradu dobiva članica Mosquito Hegemonija, jer će pomoći ne bi mogli snimati. Nagradu i priznanje za kameru godine dobiva Frančiska. Nadam se da ste uživali gledajući prošlogodišnje filmove. I da ćete nas gledati ove godine. A to Mosquito Hegemony želi sretnu novu godinu.